Sikhumbule kuphakameni nanda 88.4 FM sesifikile ohlelweni lakho lithanda kakhulu umlaleli kweyisabatha mhla ka7 June 2025 kuseni njalo ke njalo ekseni ngo4 kuya ku6 uzosibamba kulona lolu hlelo lwakho umlaleli bayazi abaziyo abangakazi batshele ukuthi 4 to 6 bavuke balalela usikhumbule kuphakameni uzokwazi ukuthi usithole lapha ya ku 88.4 FM uvule iradio yakho usithole kwi-app download ku Play Store app ngisho akuthuke phi neAfrika yonke nomhlaba wonke mawe waje nale app uzosithola faka efonini Nanda FM uyithola lapha ku Google Play Store noma uye ku www.nandafm.co.za live streaming waklika nje live streaming ngisho uhamba ngemoto enqamuka kuthiwa iteshi hamba lo sinqamuka sihlohloze ushaw live streaming wena uvula idatha lapho uzohamba uzofika eGoli ulalela Nanda FM ngeke izikuhluphe uzokwazi ukuthi usithole nalapho mawufuna ukuthumela umyalezo ulalela uthumela ku 0687649969 0687649969 sikhona epage Facebook sikhumbule kuphakameni uzokwazi ukuthi usithole lapho bese uthumela ke lokho zobe ukuthumela sikwazi ukuthi sidlulise nathi umyalezo ngiyabona sebevukile lapha babuhlongwane eNewlands angifunde kababuhlongwane ngiyazi ubabuhlongwane awuthi mina sabathe ayibenhle kwabangcwele enhlanhlathu uhlongwane eNewlands usevukile ubabuhlongwane kuvuke nomfundisi namhlanje ukhona Pastor P Ndlovu siyabonga lapha yakwaXimba uthi sikhumbule kuphakameni sithi wonke amaNazaretha mawabe munye ekseni from Pastor P Ndlovu siyabonga mfundisi nangu nothulani imkhungo ngiqale ngabo nje laba asebevukile imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele amen sebekhona ngizobathola abakhona nabanye ku Facebook kodwa ke asiqale sibingelele mshumayelo wenkosi ngiyabonga wethu Sambothi ukuphinda ngibe khona ngoba ngangicelile ukuthi uma inkosi ivuma bese sophinde sibe khona siyabingelela ke nakubalaleli beNanda FM sithi imini yesabatha ibe yinhle kwabangcwele amen mfundisi wenkosi ke sibingeleleke kuzo zonke indawo la kulalelwe khona sibonge mase khona abavukile kuyakhombisa ukuthi mhlambe sikukhulumayo kuyalaleleka siyabonga kakhulu hayi nabafishane ke namhlanje ngiqonda ukuthi hayi sesenjaho ukuthi sihlale phezulu kwendaba isikhathi sihamba khona ke isikhathi sihambile sesiphelile sithi siqala sibe siphele sithi sivule imlomo yobona sesihambile ngibhala iposter lapha ngathi ukufika kwenkosi kukhona isihloko esasiqalile wafunda nencwadi emfundisi wathi ukufika kwenkosi kobikezela umuntu ongenamthetho indodana yokulahlwa wayifunda leyo ncwadi ozayihlalisa ethempelini kaNkuluNkulu ezenza uNkulunkulu usho njalo incwadi ayimi wayifunda leyo ncwadi Thessalonica 2 sithi 1-4 le nto le sekhona abantu ke manje ngisho emsakazweni impela abathenga i-airtime nako TV abakushumayelayo ukuhlubuka ubone ukuthi hayi le ndoda yokulahla umfundisi ayikhuluma ngayo etholakala lapha kuthesena impela abakushumayela ukuthi cha abantu abangayigcini nje imithetho ukuthi hayi okudala lokho kungakwenza ukuthi yonke into athi uNkulunkulu angenzi bathi babafundise futhi nabo hayi ukuthi bathi ababona nabo futhi bavula lona iBhayibheli ngivele ngikhumbule inkosi langa manje eNazaretha aniboliqaphela iBhayibheli ngoba noSathane mayisefuna ukunidukisa uthatha lona afunde la kuthiwa phuza khona angabe sabuka ukuthi kwakwenze njani yini le eyayiphuzwa ngoba iBhayibheli isikhathi esiningi liphunga ngemzekeliso
imzekeliso khona la kukhulunywa ngewayini kungeyona iwayini kwamazwi kaNkuluNkulu yabona usuyibeka ngenye yake indlela ke manje mhlambe siyofika nalapho ngoba nabo basho njalo bathi hayi kongachaza ukuthi kodwa bengabe besathi ukuthi kwakuchazwani nayo inkinga uke wakhuluma la sakhuluma wena mshumayeli othi le iyicathulo ekuthiwa icathulo akuyona icathulo kwakushiwa inhliziyo kodwa bengabe besalivula ke ivesi futhi elisho ukuthi cha nakho la kwakushiwo khona ukuthi hayi kushiwa inhliziyo kuthi hawu isicathulo nenhliziyo uthi uyacabanga kuhlangana phi makuthiwa Moses khumula imbadada lenda futhi akushiwa ngoMoses kuphela ngithi nakuyena uJoshua nakuyena uJoshua samfica leso semoto hey Joshua khumula izicathulo zakho manje umbuzo ukuthi la bantu basebeklinisiwe kwa prophet wangabo yini leyisisele enhlizweni yabo ngoba kwase kufanele kuphela abanyathela indawo engcwele kodwa indawo engcwele uyaconnecta kuyona ufuna uconnecte ngenyawo uconnecte enhlabathini ukuthi unyathele umhlabathi ongcwele kamuva nje ngisho society sebevezile ukubaleka kokuhamba ngeenyawo lento bayibiza belungu bathi grounding ekutheni uma uhamba phansi udonsa umsoco wemhlabathi udonsa bathi rubber leseyicatshulweni iyenza singaconnect nomhlaba ingakho sigula kangaka ngoba sihlale sihamba ngecathulo asisawuthinta umhlabathi umuntu uconnecta phansi ingakho kuthiwa i-add uya-add bese uphinda udonsa phezulu elangeni lingene nalo ngeinwele uno-negative uno-positive la umuntu wena uphakathi nendawo mase bacwaninga ososayensi ukubala bakutshela ngisho ukubaleka konwele ukuthi libaleke ngani ngoba ilona elidonsa initrogen lapha elangeni liyifake ingene ngeinwele ama-aerial liyoyifaka kuyilento abathi third eye i-pineal gland ukuze ingqondo yakhe izovuleka ungakhohlwa ilendalo uthuke mudlula emathuneni kunyakaza inwele ngisho ungadlule emathuneni mawuhamba ebusuku akuthi phela sekunogesi mhlambe namanje kusenzeka ngazi la emalokishini ubuza ungakamboni umuntu uzekusiphuzela inwele kuyothushu noma ngathi isilwane noma yini khona into ozoyibona ithi shwi mangaku mhlambe bekuyinyamazane noma yini kodwa kusho inwele eqala khona la manje bayichaza lezi ke hayi susani inwele egqokani icathulo kanti lezinto zithi connect kune temple I mosque ise eTurkey ngangifunda la kwenye indawo kuthiwa mawungena khona endala itemple edala bagqokisa icathulo angithi kujwayelekile ukuthi mawungena endlini yesonto ukhumula icathulo lekothi kugcwele amasulmanela kodwa le yandle yesonto kuthiwa uyayigqokiswa abafuni uhambe ngeenyawo kuthiwa i-energy lapha phansi kuyona abafuni uyidonze ngoba kuthiwa bese kwenzeka neimanga zokuthi mhlawumbe umuntu engene kade nesifo esithile aphume esephila uma eka manje isiqala phela lento ukuveza ukuthi hey isiveza noNkulunkulu nomhlaba ukuthi uNkulunkulu kunezinto ezikhona njoba yakhiwa lendlu lakuthi angazi yakhiwa kanjani le yandla yabe kwapi njengokuphakama ngikulinganisa eduze njengobusho wafika umngoma esangweni ngithi ngiyakhona wathi uthi ngabheka ngemuva awu uyabe ngapheli lutho umhlabathi njengobusho ukuthi khona indawo engcwele hayi zonke indawo othi mawufika nje wanyathela khona baningi ke ngayena ungoma kuphela athi umuntu wafika ekuphakameni ezolinda egula wahlala inkosi engayiboni wazi wasinda nje kunjalo hawu inkosi akazange azafika phambi kwayo wasinda nje ihlele ekuphakameni yini la ayidliwe ingulube akudla ukudla ufaka ukudla okuhlambulukile njalo uyemthandazweni ekseni ntambama uyasebenza uhamba ngeenyawo aphila umuntu kunjalo impela ngithi uyabona nje abakaXimba
abakaXimba umonti kwenye indawo abakaXimba mebebaleke emachunwini babehlushwa imkhovu wawuthi uqhube inkomo uthi usithanda ongineyingozi mina la ekhanda ishawa umkhovu ushawa isilwane esithunyiwe uthi kodwa mzane bebaleka beze kuphakameni bathi mebesetsheni elimhlophe abangenanga ngomdedele bangena ngetshela elimhlophe bezogudla endlini yesonto bejamangweni uthi kwathi kujela itshe lokugcina emotweni ayibalethile kwathi sonithola seniphumile ngoba kwangeneki la sezungena thina angene sonithola seniphumile nomfundisi umngomezulu kasho njalo wagoduka angithi wagoduka uma wakhe wagoduka engadelindile akahleli ukuthi wagoduka kwamlinde emfuleni inkunzana hayi into enjalo uthi ikhona indawo ezingcwele impela besakhuluma ngayo le ndaba kaMoses noJoshua ukuthi bese befika ke sebesitshela ke kufanele ke kodwa ke mabekhohlisa abantu abangazi mawazi indaba yasekuphakameni wena ngeke baze bakudede ngoba uyazi cha lento yenzekile la yenzekile lento la kwenzeka abahlale bekhuluma ukuthi bafika kanjani ekuphakameni kwenzeka la njengoba nje umshumayeli nje ehlale esho indaba kaMngoma uthi awathi esesangweni wayizwela yena kwathi zi into angazange ayibone njalo mfundisi isikhathi manje sithi 28 minutes to 5 ake sizwe ukuthi uphethini ngoba ngiyabamba ngiyababona lapha nomzamo sigwaqabhule nomdu ereservoir hills hayi kuvukiwe ake sibingeleleke namhlanje masibingelela sisenyangeni kaJune kuthiwa ubale nyanga ngezizulu hey konjani Nhlangulana yeah sisenyangeni kaNhlangulana sisenyangeni ngokomthetho wasekuphakameni eyaselinda kuyiwelinda njengoba kuJune ilinda ke iyahambelana nalento engizoyifunda kodwa la waxoshwa ongcwele endaweni engcwele akubonakalanga ini isinengiso endaweni engcwele namhlanje sokhuluma kakhulu ngokubaleka kaNkuluNkulu noma ngokusuka kaNkuluNkulu endaweni engcwele esuswa ukona kwabantu abalahle umthetho kaNkuluNkulu iyona ndaba esikuyona kakhulu kodwa ke ngiqale ngayo le indaba endala eke ngiqale ngayo le ngiyifunde lapha kuMateyu 24 verse 15 and 16 ngizobona mhlawumbe ngizoqhubeka ngoba isakhuluma yona into eyodwa ngakho ke uma nibona amanyala anyantisayo akhuluma ngawo uDaniel umprofeti incwadi kaMateyu 24 siqala ku15 sizoyigcina la ingasakhuluma khona ngalento esikhuluma ngayo ithi ngakho ke uma nibona amanyala anyantisayo akhuluma ngawo uDaniel umprofeti emendaweni eyingcwele ofundayo makaqaphele ukuthi kusho ukuthini abaseJudiya mababalekele ezintabeni ophezulu kophahla olwendlu makangehli ukuyothatha okusendlini yakhe osensimini makangabuyeli emuva ukuyothatha ingubo yakhe maye kokhulelweyo nabancelisayo ngalezo zinsuku khulekelana ukubaleka kwenu kungabi sebusika noma ngesabatha ngokuba kuya kuba khona usizo olukhulu olungakaze lube khona nasekuqaleni kwezwe kuze kube manje futhi olungasoze lwaba khona amen angazi ukuthi kwenze njani abantu baboneni kwakhulunywa sanganaka qala ngama 1960s o 65 yadlula imoto zidlula emzini wasekuphakameni kuse paradise abayazi abantu lento ngoba ayixoxwa kuyayikhulunywe ngokuthi kwahlukana ibandla nje akuhlukananga ibandla nje lingakahlukani ibandla nje abantu bona
abantu bona akuyona indawo ukuthi singayixoxile ngoba abantu bazohlala engazini bekhohliswe batshelwe okungekona. Ethi inkosi yasekuphakameni la ngaphuma sikothe nabalothayo liyabahangula. Angazi ukuthi ubani umdala ongayazi le ndaba ikhulunywa. Ngoba njengamanje abantu abaningi mokukhulunywa abayikhuluma indaba yencithakalo noma yenkokhelo. Uyeka kanjani ukukhuluma indaba okwakhulunywa ngayo ukuze abantu bazi ukuthi mhlambe sesikhathini sayo inkokhelo, ngoba kufuna ikhulunyiwe ukuze kungabi khona ozothi yimi enguyena yena nomunye athi yimi enguyena yena. Sokhuluma ngayo kakhulu lento. Ngikhulumile nangesonto edlule ukuthi kulesikhathi esikusona isikhathi sokuthi ungaphuza amanzi asemfuleni busuthi ngangisokoma. Amanzi kasemfuleni ilokuhlukana kwethu ngoba yonke imfula iqhamuka maphi? Iqhamuka phansi kweyintaba, iqhamuka yiphethwini. Akugudle uya entabeni. eBhayibhelini lami ke mebekhulunywa ngentaba la, mokhulunywa ngentaba iZiyoni, akukhulunywa ngentaba ethintekayo. Ingakho ithenye incwadi asisho intaba ethintekayo nephathekayo, kodwa sisho intaba yasezulwini okuyibandla lika Jehova. Mokuthiwa ke ababonayo mababalekele intabeni. Akushiyo ukuthi mokuthiwa balekele intabeni, balekela kunoma yiphi intaba. Qala ubuke kuqala ukuthi sikhona yini ubufakazi obashiwa indoda endala yasezulwini eyayiphezulu kwentaba la kuphuma khona zonke iziphethu. Ngokwemvelo ngokobuntu umuntu othunyiwe ezulwini ugibela entabeni alande isibusiso khona. Kodwa uNkulunkulu uyayishintsha lento, uthi nginigibelisa entabeni ephathekayo ukuze ningahluleki ukugibela entabeni yomphefumulo, tabernacle noma indawo engcwele kaNkulunkulu. Uma ubalekele entabeni ke uyaye ubuka ukuthi njoba ngibaleka nje la, yebo sengibona isinengiso esabona uDaniel, kodwa la ngiya khona kukhulunywa lona nolimi lwasemthonjeni wokuphila owatholakala phezulu kwentaba inhlangakazi. Iyona ndaba esohlala kuyona kakhulu, kuthiwa mababalekele ezintabeni ngoba bebonana. Lapha ke kuloku Nazaretha ithi inkosi yasekuphakameni ithi phumani la ekuphakameni, uNkulunkulu akahlali nabantu. Ithi impendulo yabantu sasikhona, asikhuluma into esingayizwanga nesingayibonanga, sasikhona ithina le ingane engicabanga ukuthi kungenzeka kube sinalo icala. Ithi indoda kaNtshangase kaNongoma umfowabo kaMama Ntshangase oNdlunkulu wenkosi ilanga, ithi ngelinye ilanga wababiza ubaba wathi nina abafana anoyibhasopa indaba yini ngoba nikhulelela. Uthi ke nibhasopa ukuthi ngesikhathi nibancane benijomba amatshe. Ithi ke le ndoda kaNtshangase ase ngikhumbula ukuthi khona indawo la esihlabelelweni sethu, ngithi umthandazo wokuvuka noma wokulala, othi izeduko zami ngiseseswini, akasikhumbulanga ngiseseswini sikamame. Uthi ke nikhumbula ukuthi lamatshe ebeniweca omunye ubefika ahlale kulona, omunye akakhe phezulu kwetshe elimhlophe. Uthi ke nanona uNkulunkulu ubhale icala lapho. Ingakho kufanele ukuthi uma senikhulile bese nihamba niyocela intethelelo uNkulunkulu. uNkulunkulu akahlali nabantu. Bathina abantu inkosi misho njalo, bathi baba sigada amathambo. Baba sigada amathambo. Methi ningaphuma ekuphakameni. Kuyadlula ekuphakameni okubonakala kwakhiwa ngama-blocks nezitini na yonke into. Kodwa methi ningaphuma ekuphakameni, uthi ningaphumi emthethweni kaShembe. Manje na ke uma ubaleka, bheka kuqala ukuthi la ubalekela khona ikhona yini ubufakazi
buka uNkulunkulu abusho ngaleyo ndawo iyona leyo ndawo ingakho ethi amaNazaretha ayongcwatshwa endaweni yasekuphakameni uthi naseJudiya ekuphakameni yonke imizi kaShembe iyokuphakama ngoba ingcwele siphezulu kwaleyo ndaba ke namhlanje iyona esikhuluma ngayo kakhulu ithi ke lencwadi ophezulu kwendlu angehle endlini ayohlala khona ithi thandazani kungabi sebusika ngitheke sikhuluma indaba yaseLinda ubaba mkhulu mase endaweni yaseLinda ufuna bakwazi abantu lento ngoba ishintshiwe angazi noma yashintshwa ekhanda noma yashintshwa eswini noma yashintshwa enyaweni sibathathu phela khona ikhanda elithunyiwe ezulwini okubhalwe kulona imithetho nikhumbula ukuthi imithetho kaNkuluNkulu isibhalwe kangaki isibhalwe yabhalwa mhlambe kathathu yaqala yabhalwa etsheni yafundwa ethwala uMose wehla nayo mefika nayo kubantu wayikhuluma uyibhale etsheni wayikhuluma kubantu bathi abantu lalela uvele wasuka wena hamba wafika wayibhalela lelitshe ungasenzi ilimi uNkulunkulu wabhala esakhile wesaba nikhuluma nathi angazabhala etsheni uthemba itshe kunathi sakhiwo yena ingakho bagcina uphehlizo angithi kwasekubuthe ingcoco sokubhala kwasekubuthe ingcoco right uNkulunkulu wabona ukuthi isithembiso sokuqala ngisenzile ngisibhale etsheni nabantu bami uMose kwangabhalwe lutho kuMose lasezulwini ngoba uMose wengazili kuzokhuluma indaba yasezulwini weze ukhuluma indaba yokuphuma kwabantu bakaIsrayeli maphi eGibhithe beye eKhenani akhona ezulwini uNkulunkulu wayefuna ukubakhombisa ukuthi intando yami yenziwe emhlabeni yenziwa nasezulwini nginganikhipha mina ekugcilazekeni kwenyama nginifake ekukhulekeni kwenyama kodwa mase nikhulekile enyameni ngizophinda futhi mina uNkulunkulu nginitshela ukuthi akukhona ekugcineni la ndisenkululekweni khona kodwa impilo abayoyiphila lapha ile abazoyiphila uma befika kuyena mase nifika kumina ngizothumela angithi manje uyabona wamthembile uMose mase behleli lapha usebahlaselisa ngokuhlubuka baqhamuka lapha okuthiwa isendaweni yokudayisa uNkulunkulu iGibhithe kwakwela kudayiswa khona uNkulunkulu sintathe indawo esibe kuzona kube indawo yokudayisa uNkulunkulu bathi abezingisi ibetrayal ila kwadayiswa khona uNkulunkulu kwathiwa ayikho leyo nto iseGibhithe lapho kwaqhamuka amadoda athina sikholelwe inyokeni kwaqhamuka amanye thina sikwazi ukushintsha amanzi abe igazi kwaqhamuka abanye basho zonke izinto amabandla ayikhona eGibhithe akhatha uNkulunkulu nabantu cishe ukuthi ayishumi kepha wonke enza imlingo le esikholwa yiyo namhlanje esingakhuluma izinto zenyama abantu sebebabazi ukuthi ngilanje uShembe wanginika imoto ngizokubeka phi le moto mayifa usazomkholwa nishembe ngwale moto izokufa ngoba into yasemhlabeni intando kaNkulunkulu yenziwe emhlabeni yenziwe nasezulwini uNkulunkulu uma ekhuluma ngokusemhlabeni ufuna ukuthembe kodwa wazi ukuthi ekugcineni khona ithembe lipheleleyo lokuvuka emveni kokufa ukuvuka ke emveni kokufa ukuthola nganto yinye ukuthola ngokuthi ugwinye amazwi kaNkulunkulu eyathi inkosi ilanga maNazaretha kuzohamba khambe thina aboShembe sisazohamba uthi kuyofunakala nikwazi ukuthi nimgwinye uShembe ngoba niyoqalaza uthi kusazoba mnyama ezweni masesambile ile nto ke semqoka njengoba ke indawo zintathu mase besuka eGibhithe basuka nobumnandi botshwala basuka ngobumnandi benkolo yakhona lapho khona okuthi uma ugula ungabheki kuNkulunkulu ungabheki emthethweni kaNkulunkulu leyayilotshwetsheni bese uphi lo uNkulunkulu naku ngiphethwe yikhaya base bethi hayi man eGibhithe khona abantu ababesibeka izandla thina sinde abangasitshela ngalo uNkulunkulu bathe sebefika khona eKhenani bakase kuba indawo yokushintshwa kwemithetho indawo yokuphikisana bafike baphikisana khona abantu indawo yesibili le khona kunjalo uNkulunkulu wasethuma abaprofeti bakhe
usethi uNkulunkulu umthetho ngawubhala etsheni bawuchitha njengoba uchitha ngubhala etsheni sengizobhala kumuntu manje ozokwenza izinto wayibona usethumela uJesu usiyafika uJesu mefika uJesu umthetho wawubhalwe enyameni kuyena efika ingakho aqale eyingane ukushumayela uqale eyingane ukuze kubuze uyithathaphi wona lento cha lento ibhalwe kuyena esazofungena esibelethweni sikanini uMaria yabhalwa kuyena kwathiwa wena umntwana kaNkuluNkulu eno12 ohlala nabafundisi bafundisa na ingane isitshela imithetho kaNkuluNkulu baphinda futhi khona lapho abantu bangayila uthi ke mase beyilahlile indaba kaNkuluNkulu afika naye ebhalwe kuyena ila ngena khona uShembe uyathanda uthandi endaweni esithathu akekho omunye ongenayo uthi onqobayo ngiyakumenza insika ethempeleni kaNkuluNkulu wami uthi ngiyawufaka amazwi ami kuye uyokhuluma lokho engimtshela kona anazise ngokuzayo antshele nokudlulile enibuza ukuthi wayemapi mase kufika uShembe uthi uNkulunkulu lalela ke lo ozayo manje uzonika uthi uJesu ngiyomnika itsheli imhlophe ngonika ngeilanga leyo ncwadi uthi lo ozayo owesithathu kusho leyo i dead coming emveni kokuthi befika uJesu uthi ngiyomnika itsheli imhlophe njobona uShembe wanika itsheli imhlophe ingakho yonke imizi kaShembe igagezenziwe ngamatsha amhlophe alla eBhayibhelini lo ngiyakumnika itsheli imhlophe ilele ngithi ithi inkosi yasekuphakameni nina ingane benikakha phezulu kwamatsha amhlophe akuwona amatshe lawa ziyingilosi akuwo isithembiso sikaNkulunkulu phakathi kaNkulunkulu nabantu ngoJesu uma esehamba emhlabeni uyinika uShembe lento uShembe mefika wenza konke ethi indaba uma uJesu esefikile bamphika lapha la bemphika khona sokufuna ke manje babalekele entabeni iSiyoni ubani intaba iSiyoni lithi ke lami iBhayibheli malichaza lithi intaba iSiyoni akukhulunywa ngentaba kodwa kukhulunywa ngebandla likaJehova linye ibandla elithe malibuya lafike lachaza into eyachaza uJesu ngoba umuzi ayehlala kuona kwakuthiwa kuseNazaretha uthe emebuya uNkulunkulu wayesewakho umuzi wayesethi sekuphakameni ukuthi ekuphakameni kuchaza ukuthi indawo ephakeme iphakeme emhlabeni iphakeme nasezulwini kwaIsrael waveza eMount Zion la mase buya kwathathu bongeke kube eMount Zion kube ukuphakama wesenza ukuphakama mesenza ukuphakama ingakho mase efika uShembe efika amadoda akomtshado athi mebefika ama missionaries afikile phela ama missionaries ade sesikhona khumula isidwaba khumula ibheshu khumula yonke lento athi khona sikwazi uzofika uzokhuluma lento esiyaziyo mefika uShembe ufika ufika nobufakazi basezulwini uthi ukugqokila kusho lutho into esemqoka ukuthi inhliziyo yakho igqokiseni uzani namabheshweni uzwani nedwabazini base befika bezoqala bezolandela uShembe bahamba naye base beba amaNazaretha usebakhombisa izinto abebeyitshelwa ama missionaries ayeyifunda phansi ukuthi ngoba phela bebafundela phansi uJesu esikhuluma ngayo wakwamisa ulwandle mayefika emadodeni kaMtshado la kungenela khona umlalazi nolwandle ilapho la babhathisa khona umlalazi ungena olwandle nje wafuka phakamisa isandla wathi wena mlalazi ngithi imana namhlanje mina engikwaziyo wathi wena lwandle ungangeni la sikhumba khona kuzothi mase sikhumbile sokwane la sengabhabhadiswa bese uyabuya kwambiwa yaphelela indawo ukuthi songangena amanzi abuya amanzi angena phakathi kwangena awomfula kwangena olwandle bese ngena emarket ayesengena efaka amabheshu abhabhadiswa lo Shembe sikhuluma ngaye ke uyena wesithathu ngithe sisenyangeni yaselinda umbona isinengiso endaweni eyingcwele balekelane intabeni isikhathi esikusona inkosi ilanga ikhulume ngaso sikhona asitshelwanga umuntu mahlase ufakazi
kwakudlula ibhasi ngiyakhumbula ngesikhathi iphethe inkonzo phela ibhasi yayikibe yinye lapha kwenzeke kudlula amandiya ayijwayele mina angandile mhlambe kudlule yase ukuthuthuka kwamaqadi uze uthi kuduma ivolva ke le ishayelo umagwaza ithi ivolva ngaleso sikhathi ngazi ngisho ukhondathi ngasho wathi yabona yakhanda ke le ukhumala ukhanda wala emzinyana sikhuluma ngento esiyibonile idlula iyashumayela inkosi ithi ngelinye ilanga ithi bodlula abantu bethu akusekuphakameni asikusho lokho wayesingakusho bothi abantu kwakuyisephakameni misithi inkosi ningaphumi ekuphakameni kodwa incwadi ibithini incwadi ithi manibona balekelane intabeni ukubalekela intabeni kakusemqoka uma uzobalekela entabeni uzofika kungenzi umthetho kaNkuluNkulu ngoba entabeni kushiwo ebandleni elidaba ngoba intaba iziyoni kwakuyila kwakhona iTabernacle likaNkuluNkulu uma senibalekela entabeni aniphumanga yini ekuphakameni ngoba ukuphuma ekuphakameni ukungagcini imithetho kaNkuluNkulu ukuphakama kuNkulunkulu ukuphakama kuumthetho kuwona ingakho kwakheke ngalendlela umthetho lo khona amakhosazane nasekhaya lakho umwakha ilawo leintombi lisondele eduze kukamnumzane wekhaya angazi noma bakwazi nilabo abantu lo abantu abavala ngale ngasemasangweni kuyaye kube yikhohlo necadi omunye ngakwesokudla kodwa ilawo leintombi lakulala khona intombi lisondele eduze kayise abafowabo bavimbe abantu abangenayo uyise uvimbe ngala ingakho umthetho wasekuphakameni kwakhiwe kanjalo amakhosazana nanka lapha mohla ngomaqadini musuka amakhosazaneni usungena kwipalace yenkosi isikhodlo senkosi la khona ngikhuluma ke manje ngibona umthetho wasekuphakameni uma ungasahleli kanjalo awusahleli ekuphakameni ngoba usahleli ngendlela yamaphi yomthetho kaNkuluNkulu musuka kwipalace yenkosi okwisikhodlo senkosi la khona uNdlunkulu benkosi nayo inkosi isila eduze mawusuka lapho sokuzoba khona umngcele ngoba amadoda abantu abangathembekile kahle umngcele ozoba umngcele phakathi kwamadoda novele ezulwini kuzoba iparadise nendle yesonto ubungaboni sokhona akaze ngibone mina sokhona indoda nje edavuze eparadise ingakho eparadise kwakushanyela omagceke noma amadlala awukazi ubone sokhona indoda yayikhona yayiseduze wasegumbini yayiyinye kuphela umthetho okwakhiwe ngawumzi wasekuphakameni uma entabeni olabalekele kuyona ungasekho lo mthetho buku ukuthi kuseyiyona indawo kaNkuluNkulu mawusuka lapho ke sokuyimanje uqaleke usufika enhlayisuthini ngasesangweni elikhulu isuke kudwala labadwala enhlayisuthi yaze ayovala ngomtedele lapha ekhoneni enhlayisuthi igada amasango omabili iyakwazi ukubuka umtedele iyakwazi ukubuka udwala labadwala ngoba ilapha begade ekhona ukwakhiwa manje na ke uma usubalekela entabeni uma ufika ungayifici lento yenziwa akuphelele ngoba kusho ukuthi awutholi umnyombo wabantu abenza ubufakazi noNkulunkulu umzi wasekuphakameni umudwetshwa kuthiwa yini lokho kudoba amaplan osaveya nakho ngikhohlwa ama-architect adwetshwa ama-architect azezulwini ewadweba elandela imigomo masuwelela ngaphesheya-ke angithi uyabona la eJamangweni abafelokazi izintandane izona zonke izinto eJamangweni umthetho kaNkuluNkulu awusho ukuthi akuhlale indoda ayinonkosikazi onendoda kwakuhlala iy'ntandane la abantu abaxoshiwe emakhaya kwadliwa ifa labo bahleli nabazukulu babo bahleli ney'ngane bahleli lapho ngisakhuluma ngokuhlala
sihleli kakhulu kuleyo ndaba manje ukuthi kungabe sihlele entabeni eyiyo yini, kungaba siphumile nekuphakameni siphakathi, kungaba siphumile nekuphakameni siphumile ngoba phela khona ukuphuma uphakathi, khona ukuphuma uphumile. Into lekufanele siyikhuluma singasabi ukuyikhuluma ngoba njengoba sithe mahlase masiza la sizovula emthonjeni. Awukho ke emthonjeni mangizofika manje ngikutshele ukuthi kuhleliwe kanjani eginyezinye cha. Angikutshela ukuthi lapho afikela khona uShembe kwakuhleliwe kanjani. Kuyimande ngithi ke uma sesibalekele intabeni sifike sayifica lento, uma singayificile ikona kuphume kuphakameni lokho. Ikona kuphume kuphakameni lokho. Uma usuwelela ngaphesheya khona indlala idla indoda. Bese kuba khona ipoison. Bese kuba khona ibhekuzulu. Sokuphelele kuphakama. So umuzwa sekuphakameni. Ibhekuzulu ihlala ba. Ihlala abantu abazolinda, abazothi angibathola abantwana uyahamba ebhekuzulu uyohlala khona. La njoba kuhlelo omakoti abancane abazolinda nabantu ababalekela inkinga zabo ayingeni indoda ngaphakathi ebhekuzulu. Uma singena indoda ngaphakathi ebhekuzulu akusekhona kuphakameni. Akusekhona kuphakameni. So akuseyona intaba engcwele. Indoda ima ngaphandle emgwaqweni ibonisa lokwazi siphuma sichitha. Ngicela ningicelele uma sibanibani aphume uzokhuluma la. Kwenziwe lana kaBhekuzulu. Khona omakoti abancane bazolinda. Uvika isilingo uNkulunkulu ukuthi abantu bangalingeki ukuthi khona uvakasho akukhona esibhedlela sasemhlabeni lapha. Esibhedlela sasemhlabeni mokukhulela unkosikazi wakho ungena noma kanjani. Kodwa lapha elinda umoya ingcwele awungeni noma kanjani. Into esenyangeni yaselinda. Sengichazile sekuphakameni. Inkulumo yakho mfundisi uyiqale ngenyanga eright ngoba ibheke kuJuly ngqo ungakafikwa nje. Kungakafikwa kuJuly. Ngoba mase kufikiwe sekonakele. Seyisikhathi sokulungisa. Uyabona seyisikhathi sokulungisa. Ukuthi uma ufuna ukubuya uphethe. Uma uyindoda hlala ekama. Uma ufuna ukuphethe, buka ukuthi alikhe ni toilet eseduze kwendlu yakho. Ekuphakameni sokunendawo eneparking. Musuka kaMawula lapha phansi uneparking. Ila kwakhona ama toilet kuqala. Kwakufanele umuntu aphume kama hambe. Ngikukhumbula uMadlokovu wamkhumbula uBhebhedlana. Inkosi Malanga wawubona iphisa okuchama la. Ngoba yayisuka lapha phambili. Ibafela abantu ngamathe wayigudlukela umuntu ngoba inesini misibongela. Uzobongela uBhebhedlana umuntu hayi ngibonga indlela yokuphuma ayochama. Abongela niqophe ngenyawo uzoyigudlukela wena meza kuwena ubalekela amathe ubaletha uzokunyathela oza uphuma ngesanga ehla shone phansi adlule ekama uye othi mase ubuya kasabongise oza ohlala ngisho ukuthi ke ezinye zezinto ufuna siyiqaphele sizocaphuna emthonjeni. Esipholi itoilet la khona lalinga le kunesigojana esiphansi esinomhlanga ngaphesheya kwasemathungulwini la kukhona ubheka bezayo wangaphakathi wakaShembe lali lapho babehlela phansi ngaphesheya kwetoilet lamakhosazana. Ngifisa ukuyikhuluma lento koze kube isele ngoba mhlambe kunje nje nencithakala isapheli ingoba ingilozi yabaleka la sikhona ngoba sesifaka ama toilet khona umuntu hayi labafundisi leni seduze kuzindlu zabo maphi khona mfundisi Mshumayeli siyabuya emva ka5 siqhubeke nayo indaba 5 o'clock man. Sikhumbule kuphakameni noThabo Sambothi. Sikhumbule kuphakameni nanda 88.4 FM. Sikhathi ke manje it's 8 minutes past 5. Khumbule mlaleli sikhona lapha enkundleni zokuxhumana, sikhona ku WhatsApp, sikhona ku Facebook live. Nanku Facebook live. Hayi sibuyile impela uke wathi unqamuka. Sikhona ku Facebook live, sikhona ku YouTube, sikhumbule kuphakameni.
sikhona ku WhatsApp othi 0687649969 uzokwazi ukuthi usithole lapho udlulisa umyalezo uma udlulisa umyalezo nangoba buthwala kaMashu uthi mina yesabatha ebenhle kwabangcwele ngikhona kwaMashu amen sengaze loba ngiboye sishaye kakhulu kusale manje ngcono angibafundi abafundekayo emtuwe reserve yizo uthi mina yesabatha ayibe inhle kubo bonke abangcwele amen ngibone futhi la okune voice note la ayama voice note ngizogcina ngawe ingakho ngiqala ngalokho okufundekayo ukuze singabambezeleki mfundisi ake siqhubeke ke ngesonto edlule sithe ningixolele emakhona la ngeqe khona la nisele khona nongibuza ngesonto edlule sithe uthi uJesu uma ngingahambi ngekeze umthokozisi bathi ke abanye abafowethu asibaphikisi bathi kwakushiya umoya oyingcwele sithe masihleli sibukisana sase siyibuza ukuthi uma ukhona intombazana emoyeni ongcwele nomfana emoyeni ongcwele sase sicaphuna eBhayibhelini lesingisi sase sithi ke onali iBhayibheli lesingisi la ukuthi khona ngizothumela umoya oyingcwele abheke ukuthi kuthiwa la uma sekuthiwa la kukhulunywa khona ngaye kuthiwa him umoya oyingcwele awunabo ubulili kwakhulunywa ngomuntu uqobo lwayo ozofika acaphune ngokaJesu ngoba ukaJesu kabani ukayise uyise ubani uyise uNkulunkulu uthi ke khona incwadi ebengidlulile kuyona la ethi khona ngiyakumnika itshela imhlophe umunye umuntu esithola itestimony yetshela imhlophe kuyena ngiyubona samaNazaretha nje leli tshela imhlophe yonke into ebhalwa la kusambulo ibheke ukuthi itholakala lapha yini indawo uzoyithola kuyona ngithola eNazaretha uma udlule ekuphakameni wena ongakwazi ekuphakameni ubuke ngaka left kunetshe elikhulu la kubhale khona esangweni kuthiwa welcome to ekuphakameni kunetshe mawehla uyethekwini ngaka left mawukhuphuka ngaka right leli tshela imhlophe kuthwala athathwa kude kakhulu laliyinkinga la afika labekwa khona isikhathi la abelungu babethi bafuna ukudiliza umgwaqo okokuqala hayi okwesibili kwahlephuka ugandaganda kwahlephuka yonke into kwathiwa lelitshe uthe umnikazi walo alisuki la itshela imhlophe lelo kukhulunywa ngalo lapha encwadini yesambulo 2 uqala kuverse 17 angiyifunde alikho elinye ibandla elinalo uthi uJesu lowo ngiyakumnika kusho ukuthi onqobayo bathi bathela phezulu indi overcomer onqobayo la uthi komnika itshela imhlophe akekho umunye onika itshela imhlophe la wena wahlekayo abazothi abafana besuka ukuhleka ungayihleka into ongayazi bethi kashembe ngcono kabi mokunwetshwa indlu awulothi wafaka imali uvele kuthiwa mkhize hlehla netshe lakho hlehla netshe lakho bese kanene yitshela sezulwini lelo letshe ngacishe ngadliwa iswebhu ngilecile njalo ubalo wabona la kakhulu lapha eBhusha unenhlanhla ngoba sikudlanga hey ngacishe ngadliwa iswebhu kabi thina sidla nje asidla ake siyifundele ona ndlebe makaze lokho akushoya umoya emabandleni not ebandleni ukusho emabandleni onqobayo ngiyakumnika okwemana efihliweyo ngimuphe itshe elimhlophe futhi kulotshiwe etsheni igama elisha elingeziwe umuntu kuphela yilowo olemukelayo lithini lelo gama ngeke lisho kulo akufika indaba leli gama lithi ekuphakameni intaba yeziyoni entsha ake sichaze futhi uthi omunye lona leli gama lithi ekuphakameni liqhamuka kanjani mahlase ngizoyinika wena leyo
ezakwazi ezafikayo angifuni ukuyisho mina wangingane Yisho. yisho amen So tunamanga. Kufika izalukwazi angisandi noma zazi izine noma zazi ingaki fika emzini wasekuphakameni alikaqanzi igama kuthiwa mebefika labantu baphathwe kahle benzelwa yonke into iziluleko zokuphathwa kwabo iqhamuka kumuntu omdala wasezulwini uBhombela isitimela samampondo kuthiwa mase bezohamba sebezovalelisa abantu babonakala labantu abadala kodwa abahle kanje abaziwa la endaweni imizi phela isembalwa la ngaleso sikhathi cishe ukuthi kwakungomafukuzela nana mhlambe nakomthembu lapha naphansi la eBhambayi kwakunomzi owodwa ngalezo ikhathi esubonile thina angathi uzabemka ngaleso sikhathi kodwa wakhona umuzi engikhule mina nokokhumalo la esigcawini yazi ngikhumbuza enye indaba mawukhulu khulu ngekho mizi lapha yakumuzi kaGandhi na kwathi kuneziba mina ngikhuluma into yamanje nje ngama 70s abafana kade beyelusa bebhukuda kusona lapha kwakuthiwa isemasundwini musuka la ka kuleli bhusha leli kaMazela musuka kaMazela le kwangintanta nje amanje manje yazini esingicabangisa sengicatshelwe lesiphephe esukile uthi konje kade kuneziba kade kunomfuyana la kade kuneziba hayi azidlule kule right ngimaphi umthetho wami usene izalukwazi no hayi izalukwazi njalo lapha esikhedleni ezalukwazi nezifika lapha kuthiwa ekseni ke isivuke ibongeke bese zithi awu lo muzi esiphathwe kahle kanje igama lawo imaphi kuthiwa bese cha imusha igama lawo alikakaziwa likabukhona bese nayi igama lawo ke ngoba hayi nisiphathe ngendlela ephakeme kakhulu igama lalomzi sephakameni nje mephuma lezalukwazi uthi baba mkhulu niyabona abantu abebefikela ya siyababona akubona abantu lapha abasezulwini mina ngifuna ukubona eke nibalandele imoto nizowabona yini mebethi bayaphuma balandela bafumela eminyango babona sabona kanhlobo endaweni akhomizi la ukuthi ngabe basithele ngebizi lapha isikhathini esifishane fanele abantu babonakala napha badala futhi labantu abakazi ukuthenga kodwa bababonanga sethi baba mkhulu ngitshelile abantu basezulwini bebelethe igama lalomzi indaba enkulu manje na ke munye ke umuzi onikwe lento uma namhlanje ngifuna ukunitshela batwana basezulwini amaNazaretha wonke alalele uma nifuna ukwazi indaba yomuzi wasekuphakani nendaba kaShembe alikho elinye ibandla elinezinto okukhulunywa ngazo kusambulo njengelaMaNazaretha yilona kuphela engakangeni umshumayeli le ndaba oyikhuluma umfundisi icishe ifane neyengubo emhlophe engake ngaze kuthiwa nayo kwathi baba mkhulu kuzofika namhlanje inkonzo sizobe sivakashelwa abasezulwini uzosho umshumayeli athi nginamanga ukuthi phela ngimncane kufanele asho nje athi hayi kahle thula namanga sit down kahle njengoba kwathiwa sebezivakashelwa abasezulwini kwacinyazwa kwathandazwa makuvula inkonzo kwathi kuvulwa kuthiwa amen sekunabantu abafaka ingubo ayingakabi khona amaNazaretha engakayifaka ingubo emhlophe sekunabantu abafaka ingubo ezimhlophe la hawu laba bafike nini kwashala yaphathwa inkonzo yaphela kwaphinde kwathandazwa kwathiwa amen sikuvala inkonzo abasekho ithini ke incwadi 7:13 ingubo emhlophe ikhona phela incwadi isambulo njalo mufuna ukuthola le ndaba yala ekhaya yabona uJohani wayibona kahle ehleli 14 days entabeni ePatmos hleli into ayibonayo akabonanga yonke lento enye lesikhuluma ngayo wabona le yitshela imhlophe lila ingubo emhlophe la nansi indaba elinye lamalungu laphendula lathi kimi bangobani laba abambethe ingubo ezimhlophe futhi bavela phi na ngase ngithi kulo Nkosi yami nguwena owazi manje bamtshela bathi hayi
thina sibabona sebekhona wena uzotshela ba ubani sabona sesihle nonto waphethe ngozimhlobo nayi incwadi isambulo leso futhi wena ushilo ukuthi wena akwazi ithi incwadi wena wazi sethi ke la naselithi laba abaphuma osizini olukhulu bahlanze izingubo zabo bazenza zaba mhlophe egazini lewu ngakho ke bami phambi kwesihlalo sobukhosi sihlalo sobukhosi sikabani salo onikwe itsheli mhlophe uyena uhlele esihlalweni sobukhosi kwakakhulunywa ngomuntu lapha khulunywa ngomuntu uma ufuna ngalesikisi lizothi he sat on the throne yeah uhleli esihlalweni sobukhosi akekho omunye wesilisa hlele esihlalweni sobukhosi besithi ke sobukhosi sikaNkuluNkulu bamkhonza imini nobusuku ethempelini lakhe nalowo ohlele esihlalweni sobukhosi uyakwendlala itabernacle phezukwabo kabasalambi kabasomi kabasashiswa ilanga ngithe ngesonto elidlule ithi inkosi ilanga kusukuma indoda yaka Ntashingi ngeke ngisho yathi yakhozwa thini leyo ndoda yangakithi bayazi iyahlala ekuphakameni noma ngasho nje indoda yakamvuyana yayingone lutho yangakithi leyo ndoda hlala nathi inkosi uthi ubaba lapha umubona la khala khona insimbi lapha la khala khona insimbi ilanga lalimaqondana nomcibisholo lo ubheke phezulu la khala khona insimbi uyabona uthi iliphi ilanga lishonile thula yathula indoda methula indoda ayivala inkonzo manje kuthiwa la ngeke besalamba ngeke besashiswa ilanga ngoba kuyobe kuhleli oyilanga lokukhanya ongesawusithela oyokusho umezosithela athi thina boshembe sisazohamba kuzoba mnyama emhlabeni Nanda 88.4 FM isikhathi 5:20 ungakhohlwa mlaleli 0687649969 0687649969 iwona WhatsApp loyo ongakwazi ukuthi usithole kuona usithume kuona uthumele imiyalezo makukhona imiyalezo ufisa ukuthumela Facebook page sikhumbula kuphakameni 1910 and 1976 umshumayeli usibisi ke manje sesicela wena baba ngiyabonga nakumfundisi nakuwe Thabo mfowethu inkulu le ndaba umfundisi akhuluma ngayo kodwa ke singeyiyeke ukusho ukuthi ukukhanya okwafikayo ikho konke lokho esikhuluma ngakho la imithetho la akhuluma ngayo yafika ngoba kukhona ukukhanya okwahlaziya kwazibeka izinto ngononini nazi incwadi lezi esiyifunda singazizwa sizizwa ngoba sisekukhanyeni uma uJesu ekhuluma ethi ngokukhanya umuntu uthi ukukhanya ngoba wenza lokhu uNkulunkulu amyalela khona yena ke uma esesinikeza thina uthi uma ke nani nilandela mina nisekukhanyeni simlandela kanjani ngokugcina imiyalo ayishoyo uma ethi nje lokho akwenziwa singakwenzi lokho sisekukhanyeni ngoba akekho umuntu ozohamba akhubeke ehambe ekukhanyeni kodwa mehamba emnyameni uyaqhubeka angazi ke noma sisemnyameni sisemnyameni uma singakwenzi utshe uNkulunkulu lokho akushoyo kanjalo ke nala kithi ekuphakameni ushembe ukukhanya lokho kwakhulunywa ngakho uNkabinde wathi memezela imission zonke zakuzwa lokumemeza kwaNkabinde kodwa zakuphikisa zathi kuphi lokukhanya okukhulunywa ngakho okuzawufika sesafika nakho thina ukukhanya yithi ngoba sifike nenkolo yona lehlanekezelwe safika nezikole ukuthi abantu abafunde safika nezibhedlela ukuthi abantu abaphile namhlanje uma sikhuluma ngoshembe
ephilisa abantu zikhona ibhedlela ezinye zehluleka ukulapha izifo ezithize kubantu uma efika kushemba bese efika uyasinda bese kuyaphikiseka lokho ababekushoke laba abahlakaniphile bethu ukukhanya kwafika nezibhedlela ngoba bafika nezibhedlela abantu bazophila khona izifo ezingalapheki afika ushemba azelaphe lezi zifo ukukhanya konke lokho esikhuluma ngakho ake ngilandeke kancane lokukhanya okwakhanya nakuleli lakithi izwe kwafika kwakhanya ngoba kwafika ushemba ukukhanya nanini ushemba ukukhanya akaze abe umnyama uma uzothi ushemba usemnyameni bheka ukuthi ushemba imiyalo yakhe ithini bese ubheka labo bomnyama obushoyo ukuthi busahamba yini ngendlela ushemba asho ngayo njengoba noChrist esho njalo ethi uma nisekukhanyeni siba abantwana bokukhanya mase kulandela ngeke kube umntwana wokukhanya ungakwenzi okufanele ukukhanya njengoba esho lapha uMateyu 5:14 to 16 nina nokukhanya kwezwe numuzi wakhe wentabeni ongesitheke manje ke uma ethi ke asokhelwe isibani sithukuswe phansi kwetafula kodwa sokhelwa sithonywa uthini wasibakhanyisele bonke abantu abasendlini akukhanya ukukhanya kwenu phambi kwabantu bababona imisebenzi yenu emihle imiphi imisebenzi emihle ekukholweni edinga ukuthi umhlaba uyibone ngaphandle kokuhle sisenza khona okuhle nakho okwenzeka ukuthi ushemba abe ukukhanya lokhu okuchonywa uthini esizokusho namhlanje ukuthi ushemba umuzi wakhe wentabeni ngeke usitheke uma wakhe wentabeni ngeke usitheke ngolunye usuku eBhanganomo kwesenkosi umchitheki ngithi inkosi yakwaZulu kwathi yena inkosi umchitheki ngolunye usuku ngiyacabanga ukuthi amakhosi ngaleso sikhathi ayethanda ukuye emcimbini angazi noma namhlanje asathanda yini yaye emcimbini inkosi yathi ukungcweka phela abantu bayo ebaphethe abantu ekhule nawo yathi ukungcweka yagwazeka ngobhoko hayi ngomkhonto hawu inkosi bayiphuthaphuthaza yaphangalala nansi inkosi sihambile sithi sizwe kuumkhokha lokho akwenzeke imizamo lemizamo esenziwa namhlanje imizamo kwayiwe enyangeni kuthiwa ivalwe lento kwahlala omunye umfana wenkosi naye futhi kwenzeka lokho baze baba isikhombisa kodwa lemizamo yenziwa ngakho lokhu kuhamba kwezwi likaShembe lizwakala omunye udadewabo wamchitheki wenkosi endala abafana bakhe lawo ubabekazi lo abafana bakhe laba bahamba emhlabeni kanje uyayizwa le ndaba kaShembe inkosi yayilapha eMtuba hawu hayike ihambi yobikwa le wayibika yena wathi baba kunento lana mfowethu ingane zomfowethu seyiphelile la eBhanganomo phansi esigodini senkosi umchitheki ingane zomfowethu iphelile manje yini umfowethu wahamba wayemcimbini uma bedlala lapha enzi ngoba kwakungempi ugwazwa ubhoko wahamba emhlabeni kwabonakala ukuthi hayi ngeke yenzeke kambi lento yenzeke emzini omkhulu futhi ke into le engafanele ifanele ivalwe lento benza ke ngemkhuba yasemhlabeni manje izingane eziloyi nazo ziyaphoqoka ngayo lendlela ayihlali esihlalweni ithi ke inkosi kulungileke manje singenze njani siye khona sibayisela umthandazo khona into ezimbili uthe umfundisi kwaIsrael kwakunama
kwakuneenkonzo eziyishumi zehlukene zingenayo uNkulunkulu oyedwa nathi silethe enye into yathi inyanga ingena la ekhaya uthi uShembe ake silethe umthandazo lo mthandazo onganakiwe namhlanje nebala kwahlelwa kwaye kwafikwa khona uma kufikwa khona ayenzanga inkosi lo mthandazo onjengowethu kuthi inkosi sizovala lo mkhokho la ekhaya kade wavala phela nazi inyanga ziyawuvala uthi uShembe akuhlelwe ke liziphi ingane ziletha amanzi kwayiwa ethuneni lika Mchitheki ekhona amathuna lawa ayisithupha ayisithupha engane zakho Mchitheki kwayiwa kuyena yenziwa lenkonzo kaShembe ingane kwanele khuluma le ndaba yokukhanya nje siningi incwadi eyila khulunywa kanjani namathambo kukhulunywa kanjani namathambo asegqitshiwe ngoba naphi la yangaphezulu komhlaba ngeke ukhulume nawo ngeke wahlambulula amathambo nje enje kodwa uShembe yakwazi ukwenza lokho uthi ke namhlanje indaba ezitha Nkosi yala kwa eBhanganoma sizovala leli hlazo elenzekayo leli isango elivulekile lokuphoqoka kwengane namhlanje ngeke inkosi iphinde ihambe emhlabeni ngalolu hlobo lezi ngane ezihambe ngalo ezingamakhosi sokuvala lokho ingane za phosa amanzi phezulu kwethuna inkosi kubusisa inkosi kumuntu ongakazi abe umNazaretha ngoba uShembe wabo bonke abantu hawu kwathi emveni kwesikhathi into yamasonto abamathathu wafika uMchitheki ufika indodaneni yakhe eyayikade ibusa ngaleso sikhathi uthi ngiyabonga ukuthi ningilethele inkosi yasekuphakameni thiwa wafika egqoka ingubo emhlophe le angakaza ingadi ukhuluma indaba yengubo emhlophe nje kumchithekelelwe ethuneni kade ahamba uShembe uthi uShembe uqhumana kanjani nalabo abantu ekuthiwa amadimoni yonke izwe lingaka abantu abangasekho amadimoni kodwa uShembe uyakhuluma nalawo madimoni ngoba abantu akuwona amadimoni uthi ke ngiyabonga uthi la ekhaya ingabe saphindi ingene inyanga ngoba inyanga yala ekhaya kuzoba yimina esho yena konke okwala ekhaya kuzoba soshwa uyena manje ngeke kusenzeke izinto ezimbi yaphila leyo nkosi ngaleso sikhathi noma yayihamba imicimbi leyo yayazi yavelelwa lutho kuze kuzobe namhlanje nansi inkosi yomchithe abafana bakaMchitheki abamakhosi bakhona namhlanje uShembelo lokukhanya esikhuluma ngakho indaba enkulu leyo engeyona indaba encane umhlaba odinga ukuthi uyicabange kahle ukuthi uShembe uyini uma ekwazi ukukhuluma nabalelo thulini hayi ngalendlela yezangoma le ngubo emhlophe emshumayeli wathi uShembe Nhlangakazi kuzofika abasezulwini kwabonakala abantu begqoka ingubo ezimhlophe phakathi kwaManazaretha indaba enkulu Manazaretha kuthiwa isayigqokele okhakhi nje eneyingubo nje lezi nakho uthi manje futhi inkosi yafika isifeka ingubo emhlophe ingane futhi ngale yebo uthe mayingena ngale wase eyanikezwa lengubo kodwa nayo ingubo ngoba usuphilile manje uhlambulukile na ingubo isikhathi manje sithi 27 minutes to ake ngidlalela ama voice note ngifuna ukubaqeda abantu angifuni yabo ngoba ngikhumbulile imini sabatha mayibenhle abangcwele Mr Sambothi nakubaba umfundisi uMhlongo ngibingelele ikhona la eNtusuma Bay wamancinza e320 kodwa ekhale ndoda maphephethe sengozogwala kulezi insuku uhlela ngisathole kahle njengamanje nje ngizophuma la ngiyosebenzela khona ilalele kumsakazo nala angakabi nama earphone kodwa ngoba idatha likhona hayi so vele ngilalele kwidatha ngiyabonga
ezikhwaca kuyasho kungasakuza ukuthi hayi nasomephetini usigwaca phela besizwa njalo nezinsizwa asuke nazo emsebenzini ukuthi balalele basemsebenzini yada usigwaca kwathi nyaka kwenze njani kulezi insuku hayi sesiyezwa ukuthi hayi bakujuthe kwenye indawo khona enye voice note la cishe yokugcina ngibingelele hayi vuma ngale voice note kodwa ubhalileke uthi ngibingelele kusikhumbule kuphakameni indaba ekuthina amaNazaretha njengoba umhlaba unje mawufunda incwadi kaDeuteronomy 31:26 to 29 umvubu emlazi insabalele temple Deuteronomy wathi subone 31:26 ithi lencwadi ithathani lencwadi yomthetho niyibeke ngaseceleni komphongolo wesivumelwano sikaJehova uNkulunkulu wenu ibe khona ibe ngufakazi imelane nani Moses ke lo ngokuba mina ngiyakwazi ukwambuka kwakho nentabo yakho elikhulu bheka ngisekhona nani namuhla niyahlubuka uJehova kuyakuba kakhulu kangakanani emva kokufa kwami na singihambile ngibuthele onke amalungu ezizwe zenu nezinduna zenu ukuba ngikhulume lawa mazwi ezindlebeni zazo ngifakazise izulu nomhlaba ngazo ngokuba ngiyazi ukuthi emva kokufa kwami niyakona nokona niphambuke endleleni enginiyale ngayo ububi bunehlele ngezinsuku ezizayo ngokuba niyakwenza okubi emehlweni kaJehova nimthukuthelise ngemisebenzi izandla zenu wemvubu likhomba kodwa iyo njengoba eyisho hey wavele wahlala khona nje mvubu washawa qede uyabona ke abantu abanjena ke sibadingayo ohlelweni ihipho uyalekelela uvele wafika naye uyocapuna emthonjeni akacapuna emfuleni ukuthi njengoba sila nje thina kule faction yami khamuka umuntu nami cha ucapuna emthonjeni amanzi athi umusiwaphuzile ungumi ithi lencwadi emthandazweni wesabathi West Street mesabeni uJehova wezulwane ngezizukulwane igcine imithetho yakhe anilobela yona ngenceku yakhe uMose ukuze ukudumusa kwenu kwamukeleke kuThixo wemkhosi 4 ngokuba uma ningamdumisi ngemithetho yakhe akaye kuyamkela imithandazo yenu akasoza nehlisele izibusiso uma ningayilaleli nigcine uma ningayilaleli imithetho yakhe nigcine iyo ke lencwadi evula umvubu la inganekwane ushambe nanginayo uyayifakazisa uthi cha uma ningayilaleli nje imithetho kaNkulunkulu seniyokhala nje nikhale ngcina seniyayi bonke abantu laba kuthiwa nangu ubani uyasiza ngala kushonwa khona nangu ubani kanti nje iyodwa into engenziwa nibalekele umthetho kwabaleka indlebe kaNkulunkulu kwangena ukuhlupheka ngoba uyasho la uthi ngoba phela uthi ngisekhona thuba abamkhulu emkhayideni kwamenyezwe isonto esebambekile endlini wathi uyazo sekumenyezwe isonto kanti kwaqala nyathi kanti uyena osho manje lo memeza yabo athi ay inceke ibambekile othi ngimemeza isonto yamthulisa yathi hawu senibizela isonto ngisekhona sengiqalile nje ngihlubuka ngisekhona ngawu May 2 lo azohamba ngawe ekseni bayiphathe ngoba sekwathi avela kasekho ekhona kodwa ungaphuma umphefumulo kwaze kwathi hayi ayisekho indawo ibuhlungwana leyo ndaba njengoba uyisho umthetho enye indaba umthetho ayengikhuluma indaba kaMngwengu umvangela eMkhambathini ngomthetho nje
usuke eGoli kwakunethempeli lapha kwaNgidi amakhosi engakavumi sibe nendawo nohulumeni engakavumi kakhulu uhulumeni engakavumi ukuthi sibe nendawo ezothiwa nje le indawo ithempeli ongakhiwa khona ithempeli ngaphansi kwesizwe kodwa umuntu owayesekholo umNazaretha kwakhe ila kwakade kusontelwa khona la ngisekanqobizwe yebo angimazi unqobizwe kwaNgidi kuthiwa ithempelini kwaNgidi nenkosi ifike la khona futhi ethempelini kwaNgidi kuboka mama Ngidi ozalo olokhuzana anti ophetha ngizwa kahle awuzweke inkosi ifike la usebenza eGoli komgwengo amakhosikazi la athi hayibo ukhona umfundisi la kwaNgidi ufikile ayingela abantwana babe indlala manje wofika kwathi inkosi seyikhona wayehla umgwengo eGoli wafika la ngikhuluma ngomthetho lo okhuluma ngawo Sambuthi ukuthi uma ungagcineki lo mthetho kuningi okunye okungenzeki usethi uyafika umgwengo la usethi awu mase baba ngizobika lana ngizocela abantwana namakhosikazi ayesemabili abantwana kodwa bayindlala bekho uthi umgwengo inkosi yashaya phezulu kwetafula yathi kulungile ngiswile uzobathola abantwana wayesethi umthetho uzophumelela kuloko wayesethi uzobathola abantwana kodwa ugcinisa abantu abantu bangamtshela into eziningi wathi kwakho ake ungabaswa umlilo ngesabatha umgwengwe uyahamba uyeGoli wayesetshela amakhosikazi akhe kuthiwa abantwana sobathola kodwa ningabe nisawubasa umlilo ngesabatha wagibela umgwengwe wahamba eGoli kwahamba ngikhuluma ngeinyanga ayingeminyaka wamthola umntwana umgwengwe ngithi umvangeli manje indabuzekwayo kwathiwa washo wathi hayibo indabuzekwayo ngitholeni bathi umntwana usefikile umtholile umfana wathi undabuzekwayo kweza semangwengweni ke loyo yabona kwayinto njengale okhona namhlanje ushembe lo kodwa unomthetho amnikeza wona wathi wasiyayikhetha inkosi yasekuphakamile wathi khona indabila ekhona makhoda ukhona undabuzekwayo into emnandi leyo ngendaba into emnandi leyo ngendaba kaShem ngoba kukhulunywa ngento eziphathekayo nabantu ngisho igama liyasho wawuzuqambe kuthunda uzokuchazela umlando waleli igama lakho ukuthi lavela kanjani lavela kanjani leli igama kukhulunywa ngomuntu okhona ke wena ukuthi sikhuluma into engekho la masikhuluma ngoShembe ukhona lo muntu nangu la kwesakaXembu mina ngufakazi ngoba phela undabuzekwayo lo masekuhamba uma wakhe benodade wabo banikwa antu wami uManjobo nangu uyena seuma wabo udade wabo kababa wami yena seumama bakhuliswa yala siyayikhomba uthe uMahlaze kusalani umzila umnenke usho njani ungasawubonanga wona umnenke kodwa uyasho ubuhamba la manje angisikhuluma ngabantu engibaziyo abakhona ukhona indabuzekwayo umgwangwe wanikezwa isifungo sika numero 6 yebo leso osithathayo ubusibeke phansi yabona wasibamba yena wangasibeka phansi wangabe sasibeka boy wayne option kodwa wayne option ngoba sejolile ingane kwangasho undakho engakayitholi ingane nje wayinika ioption ukuthi wena gcinisa abathi ukuze uthole ilo uNazaretha wanikeza uNazaretha buka numero 6 ukugcinisa akanika ngeminye imithetho ukuthi hayi kwathiwa nje gcinisa abathi mawugcinisa abathi ingane izovela ekhaya kuzale thengile zesabathe ingane nokuthi futhi ngenzeka ngoba sesiyahlawumbisela kungenzeka ukuthi mhlambe futhi kukhona inkinga yayikhona ekubaseni kwabo egcikeni mhlambe babesebenzisa inkuni mhlambe ezahlala umoya omubi asazi kodwa nje indaba usho ngoba akubona bonke ababecela izingane
kusuka bangamasisi ayisabathi omunye wakuthiwa nje inkosi kubuse sizobathola abantu phele kanjani ungashiwo lutho olunye yena nje kwathiwa isabathi ngoba shuthi amanzi ayingena ngesabathi mangase nicishe la ningasebenzi izolunga lento ngoba inamandla ake sifunde incwadi ezo4 ukuze ngibona khona nomfundisi asifunde incwadi namhlanje asiqale kuHezekeli 36 1-4 wena ndodana yomuntu uprofeta kuzo izintaba zakwa-Israyeli uthi nina izintaba zakwa-Israyeli zwanini izwi likaSimakade isho kanje inkosi uSimakade uthi ngenxa yokuba isitha sithe kini ashila sabuye sathi izindawo eziphakemeyo zasendulo seziyifa lethu ngakho-ke profeta uthi isho kanje inkosi uJehova ithi ngokuba impela banenza naba incithakalo banilimaza xa zonke ukuba nibe yifa lezizwe angiceda ngifike ku4 ahleka usuku lamagwala athi ha kuyaphela lokho lencwadi uShembe ukhuluma ngayo la ahleka usuku amagwala eke ngifunda enye futhi funda enye uJohn kuzoba uJohn 6:2 ngizoyifunda nje ngingenzela ukuthi kube khona incwadi esiyifundile ngibone khona abafundisi isixuku esikhulu samlandela ngokuba sasibone izibonakaliso ayezenza kozimala ngasezulwini kulabo abagulayo sokuphalela asifunde enye uMateyu akube Mateyu 24:15 akube uHebheru asifundile uMateyu 24:15 asifunda asifundile ake sifunde iHebheru asifunde iHebheru 10:10-12 Hebrew 10:10-12 nanso Hebrew 10 ngaleyo ntando singcwelisiwe ngokunikelwa kwemizimba kaJesu Kristu kwaba kanye kuphela umthe umzimba kaJesu Kristu kwabhalwa imithetho kuona emveni kokuthi sebelihlakaze litshe uJesu mesibhalwe kuyena imithetho uthi ke olandelayo manje emva kwami ngoba nami sibhalwe kumini phela emzimbeni niyangibulala uyambona ke lozayo ngeke sagudluka 3:12 isambulo njalo 3:12 akasewugudluka ngiyakumenza insika uShembe mesehle enhlangakazi ubona insika isuka phansi elokhuzeni lapha emaseleni isuka phansi lensila wehla usehomunye umuntu ekhuphuke eyindodana kaMayekisi wehla useenye into usebona insika lensika futhi manje yani lezi kuthi uyabukisisa uyabona abantu omunye umphezulu komunye umuntu bazi bawusitha phezulu njalo iyona ke lensika yebo ukuthiwa ngeke sagudluka ingakho masifika siguqe emaseleni ngobe lapho kwaqala khona insika eke sifunde enye futhi uthe isambolo onqoba 3:12 onqoba ngiyakumenza abe insike ethempelini kaNkuluNkulu wami uthi akasoza aphuma khona ngiyakuloba negama likaNkuluNkulu wami phezulu kwakhe negama lomuzi kaNkuluNkulu wami iJerusalem elishelehle ezulwini kuNkuluNkulu wami negama lami elisha nazi zonke lento zintsha uLuka ngisawufundanga Luka 9:35 Luka 9:35 ke siubheke Luka 9:35 yokugcina leyo yonke lento oyithola la Luka 9:35 engufundeke ngicela ngikubona ngafika kuona kwezwakala izwi efini lithi lo uyindoda yami ekhethiweyo izweni ilezo ncwadi bezwakala efini ukuye ubheke lokho ngesikhathi nje eculiswe emanzini ephuma okhuluma lokho likhona uma kuqanya kuyalana cha sempaphathisile iyazi uqhamuka la izwi uya engilazini ngesikhathi engena emanzini kuthi uzalwa kabusha uthi ke yena uthi lo obuzayo ngiyobuyela kanjani eswini esikhamayo uthi isisu samanzi ngisho sona isisu samanzi uyabona manje uNkulunkulu akulinga la kwenziwa kuthiwa yini
artificially uclone i-cloning le ukufafaza kusho ukuthi kufanele lamaqanda lawa empuphu amaqanda empuphu la ukuze sanele asibuyele emthonjeni ongomi lokho kuklonwayo inkinga yakho akekho uNkulunkulu ukona akazizwe intandane uNkulunkulu mayebona uJesu sengena emanzini angithi khona umoya usukezulwini yathi uyabala za short ingilosi wasethi ngeke khona uphumile angimemeza hey lalelani uNkulunkulu uyezwa la kodwa kube kwakufafazwa angithi amanzi aqhamuka phezulu la manzi asemfuleni aqhamuka phezulu aqhamuka emthonjeni kodwa emthonjeni ayakhuphuka ephezulu abuka isibhakabhaka athinta amanzi abuka isibhakabhaka ukuze abe khona kufanele kube khona imvula eqhamuka phezulu uNkulunkulu yazisa ukuthi hayibo sengingedwa usengena emanzini aqhamuka kumina usiyamodelalelani-ke lowo ningasho ukuthi oqhamuka kunini qhamuka kumina indodana yami uma ikhuluma izweni usho ngoba eseqhamuka emanzini namzukwana ubelethwayo akakushiyanga uJehova naye ngesikhathi ebelethwa isibeletho samanzi akamshiya uJehova futhi sengiyeza-ke sengizofaka umoya wami kuwena ukuze usebenze wangena wenza lokhu nalokhu khathi manje sithi 10 to ake sizwe la nangibabuhlongwane Amen bantwana benkosi sikuphakameni undisi noma abafungane noma Sambothi ababonga andelelana nabo lapha ekinobheni lapha abanisizayo bonga bonke ney'mfundiso zonke eziqhamukayo nisitshela zona kunye angakhunywa emathempelini ngakhunye ko-23 ngakhunye ko-14 ngakhunye ko-25 kona abantwana benkosi uNkulunkulu kashemba nikhumbule zonke iy'mfundiso ezikababamkhulu zomnazaretha nezasephakameni zingene kubandla siyabonga nkosi bakhosi sicela nathi sephamandla kukholwa nesinqumo esisathane amen amen babuhlongwane hayi-ke ama-voice note aphelile manje ake ngigijime ngibheke lapha ku-Facebook ngoba sesikhathulile sibonge lapho kuKenon uMpokamncwango hayi kuhambe kahle konke namhlanje akho ngisho ukuhixeza omncane akho lutho nje iloku ihambe ngolayini hamba ngolayini ayihixeza indawo sonke inobho wethu lo technical producer Kenon uMpokamncwango hayi siyabonga kakhulu kunzima la konke ngishisayo ake ngibone la nambe sinabo Nelisiwe Ngcobo ukhona Nkosi Wilzwane ukhona nanguzwane la uthi mina yasabathi ayibenhle kwabangcwele bayavusela baseSwatini useswatini wena okunene siyabonga Zwane uyaqhubeka kuzwane lapho uthi ngicela ukubuza abaholi njengoba ibandla selehlukana kangaka nje nina nikuluphi uhlangothi hayi ngathi uyaqala ukulilalela kuhlela njengoba kukhulunywa ngoShembe kukhulunywa ngamuphi njengoba bakhona oShembe bahola amabandla bonke babizwa ngoShembe ngabe lo Shembe enekhuluma ngaye usekhona yena enyameni kumele sikhonze uShembe noma uJehova uZwane uyafika la ekhaya eyokuqala nje Zwane nje isihloko saleli page okulona ethi sikhumbule kuphakameni 1910 1976 awumchazele emfundisi okokuqala mangethe uthi ufuna sikhonze uShembe noma uJehova firstly uJehova akaze ehle azokhonzwa abantu uthumela abantu abazokhuluma indaba yakhe kubantu ngithe wabhala imithetho yakhe wayibhala etsheni okokuqala itshela ngathembeka wayibhala kuJesu mase ibhala kuJesu uJesu mesehamba
uthi ozayo ngizomnika itshela imhlophe uyokwenza okungaphezulu uma ubuza ke indaba kaShembe sikuyena njengoba nibaningi mangethe namabandla nonke nikhuluma indaba kaJesu kuhlukene amabandla intaba yinye ekhipha amanzi wakhipha esiphethweni bese kuphuma imfula okusemqoka asikhulumi thina ngoShembe usenyameni sikhuluma ngomoya oyingcwele oqhamuka ezulwini ozokhuluma umthetho kaJehova lo esimkhonzayo ethuma uShembe ngakho ke mangethe yazi ukuthi nawe njengoba ulapho nje unophambi kwakho othunywe uNkulunkulu ukuthi azokhuluma indaba yakhe ngakho ke ukuhlukana kwebandla kukuhlukana kwamabandla njengoba njengamanje sinamabandla ngaphezulu kwa2000 inkinga ukuthi kukhulunywa yona indaba kaNkulunkulu ingakho ke njengoba sila lihlukene ibandla yebo lihlukene kodwa sikhuluma indaba yama-faction la ukhuluma ngawo la sizokhuluma indaba kaShembe umqali wendlela efika ezemhlabeni ukuthi wathini sifuna ukulalelwa yibona bonke abantu siye siphethweni asiye emfuleni ngakho ke mntakazwane usithinte sikhona ungasithinta ngicabanga ukuthi nginawo nenamba yakho angimothi uzwane uyaqala ngiyengumusa nami ngimbone la ku Facebook kodwa ngididwa umbuzo kanti sihlale sikho nama clip ahlale ngena ahlale echaza kona into esike siyikhohlwe ke mfundisi manje osungikhumbuza yona inamba kuseyimanje nje ngoba sesihlale silibala inamba yami ithi 060 6131 iya foneleka iya WhatsAppeka kodwa ngicela ukuthi uba umahlaso kwamanje angazi noma uyeni yathanda nivese ile inombolo yakhe inamba yakhe ivese cha kumnandi khona lokho uma ezosikhumbula akhulume siphendule khona hayi mina yami ngiyayidayisa ngiyamvikela umashaka mfundisi 068613 mina ngiyibiza kahle 060 613 1515 060 613 1515 si athi ngibheke futhi asimxoxa umangethe woza ngulindele namanje athi ngibheke ukuthi akekho yini omunye okukhulu kube ukuthi ufuna ukwazi angakhohle ukuthi uShembe munye lo wafika entabeni enhlakazi kwehla sikhuluma ngaye iwona mthombo manje na le yansika wakhulume ngayo umfundisi angayikhohle uma ngiyethi ukuthi ngeke izwakale kahle uthi wathi babamkhulu esisuka wabona insika kwathiwa qaphela isisensikeni wabona abantu baye bawusithe ezulwini kwathiwa ke iyoba nje lento oyiyona ngeke isaphela mefuna ukubona lento ifa lasezulwini kwabusiso Abraham nala muyibusisa iziChronicle 18:18 uyifunde baba uphinde ufunde ngizokunika incwadi masungithintile kodwa nje asiye nje lazwane mangawu ulalela kahle asikhuluma indaba ye-faction kade futhi akusho lokho asikhuluma indaba ye-faction ngoba uzwane usiphushele endabeni ukuthi ufuna kwazi ukuthi nina nikiphi i-faction asikhuluma indaba ye-faction asikhuluma indaba kaShembe le othi mawuyikhuluma bese wonke umuntu eyayizwa noma akuthiwa ukuphi faction ngoba wonke umuntu uphethe lesihlabelelo yabona nje sikhuluma ngoShembe kulesihlabelelo nemiyalo yakhe engashintsheki kuba leyo miyalo ingasagcineki kusho ukuthi akusahambe ngalo Shembe sikhuluma yebo qondile ilapho isikhathi ke manje seku 2 minutes to seku 2 minutes to siyaxoshwa ke manje omgazi abasasifuni nangeseshe sethi hambani emshumayeli ngicela sivalelise
Ngiyabonga mfowethu Thabo Sambothi sibonge nakubalaleli laba abalalele lezi ndaba sithunyiwe la kuThasocithe sisabalalise ukukhona bukaShembe njengoba ngilongu babazile ukuthi wafika nesibani uyisibani uyakhanyisa yonke indawo uma inkosi ivuma nakwelizayo siyophumelela sibe khona amen amen mfundisi Sisalo sihlele encwadini ethi impikiswano yobula ningayilandeli azile kuzophikisana sokhuluma ngoShembe yedwa uNkulunkulu mayithandile ngesonto elizayo sobe sindawonye uma ngayanga eMpumalanga mase kwenzeke libhekise eMpumalanga kodwa uNkulunkulu mayithandile siyoba ndawonye naseMpumalanga province ngoba ngiyokhuluma indaba kaShembe kodwa khona intathi ngishisa ngifuna ukubonga la ngesonto elidlule besika Gumede kamkhulu umgqame kukhona obokwenziwa komunye umzukulu wabo wonke umuntu obelapha uthe hey umuntu owahlukanisa ibandla usaboshiwe usazoboshwa futhi ngendlela obokukuhle ngayo sindawonye sibona sihlangene ama-faction ahlukene abazukulu bezalukwazi ezasonto eJordan ithempeli lokuqala likaBhombela elabasemzini wanzama sahlangana sonke senza into eyodwa kwamnandi hey unecala umuntu owahlukanisa ibandla kodwa ke asazi noma wethonyiweni singalibeki kuyena kunjalo mhlambe khona okwenziwa ukusha kodwa bokumnandi sibonge kakhulu sibonge insizweni zakaNgcobo amen sasa Queen Rejoice ubabunda abantu uPokameza nomfundisi Oliphant uzobe khona futhi kusasa yes Nkosi yomusa inibusise